Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, so basically, brother, so there's problem of share. Inner beauty is more important. Inner beauty is more important than physical beauty. Some kind of there, night for dress, night for pizza. Here, wishing no common. Yes or no? Yes. Hallelujah. Our body normalization. Apply. Sakupur itu pak naiko like that. Ketahu, zara Afrika tomero, kalau ni colors black, kalau pakai beauty results ini. So naiko pun mana ya, kalau ni mengkan kupur, but dress ketal semua apa ya. Inner, mana bisi ni naiko. Apa sebelah itu ni important ni naiko. Physical beauty is like. Amen. Terus orang apa? So आपण बघी ना परी पहले हमारे ब्रदर स्वदेश ना तो apply के वाले events in हंगाई संडे को सुन लाइया character तमो is more important than talent in talent कबांग मत तंग इमानो क्या वो character से हम यहाँ के हम खाने talent नो तो सुन मुझे सुन जाना वो yes dan kamu sama ham pelajar Iman apa ni? Ella apa serai sawo. Kai tu no kai rumah bagi se, neng mentangzak ni ada yang sok mayu. Neng samukaham kai ma bagi ya. Amen. Samukaham kai ni kubang matongo. Samukaham tak kai ni gimana itu ya? Haleluya. Praise the Lord. Tangi mana Jeffro as samukaham apa kai dari mungkus ni bagi enggo, afro na as samun belu tongo. But tomar abang ini self glory di balik balik dan saksa kungsuk na di balik ke abang musa thayat cugiya kaya jo kaham. So dini sunsur nai life is very complex. Play it smart. Okay. Kopro bagita mo borong ni sunsara life money lama money belai ubrum zabrum. Kamu no smartly nengopo no handle try pa yan ke nengguma besar pun manggelak no keteng dan nukha na ubrum da keteng dan nukha buma na juga be mani Nukha ke sport ke wingya ke musim dah ke dapat wingya so life go over high. Hallelujah. Praise the Lord. Amin bale koroksa ni just dan serap tu orang lain kok saya jadi. Apa hari ni bini tomong no financially strong ke ba tekun pasingo late ni mana? Itu mana? Mana rango tongo ke ba tekun jaga apa kiri? Tekun jaga tinggal tongo ni rango kiri. Mana mungsai apa biasa yang saya lain. Hay ada? Apa bagi neng saya kaisa tu kita nasi dikit mana? Jepun negari berfai macam agak kubza naik, tapi mana no pura nanti hero kan beri tempono pura excellent ke, ya bini ayah kamu harga keteng pesa langzang nasi menja, heh mana, awal banget sendiri awal sering lain. Life is very complex. Borong ni life manusia saro, belai kau obrom zabrom, dia berjaya tengah kerja no, apa no? Aku dengan obrom zabrom no sabot ti kerima. The patient kena orang. Saya bini kalau mau itu apa me boyan titik lagi macam, ayam di foto no macam, kamu masuk ke zona nago, bolo ya bolo kamu tangguh, tik tunggu tangguh. Saya mana, misalnya patient kerja, kalau mau kerja, kamu no, mau kita ini mana, bukan awal mana itu mau baru suicide terlaki bu, jadi patient apa lah, Kamu kan nak tahu mana tu bro? Bukan kamu nak tahu mana tu bro? Kau lupa sih tak? Haleluya. Nanti kamu nak kenal ni nak ke? Film ni. Hai kapa? Kesen jangan mentangi sobinya. Kaya tu kaham. Hai kita tahu. Jadi life, tahu present life or sunjat tongi tongi dong.
Ini neng kusidan nanti bawa kasih dukor bawa kelajaran. Are you happy? Yes. Mission. Are you happy? Yes. 너무 kusi engzang ke tamu ini sekarang neng ini asa tamu ngai. Bahasa Jesus. Haleluya. Bahasa Jesus. Kristo ni a halogo a Kristo ba ni relationship upro ni singi stanan ka. Neng maybe ka be chawan. Pero na, maybe to day jabo a words of the day jabo na ang adira ko kana ka. Awa na chance kalai ka. Amo hai seblana. Amo hai day to shonibar 12 तारीख अब है बोला jadi kita baru ke amu tuh kita lalu ada shonibar 12 तारीख hari ini sampai semua yo apa itu kita lalu actually dengan ada tam kena yes or no tam kena apa sih important jadi bang kena mana apa sih ini life oh selain untuk fayo amin baik kaham so apa nih bagi lo jadi apa lo sering naik mini life oh neng berai kino apa hai word je no selain akai tu ni ko a word ako kai ro berai kino namu amen praise the Lord apa sengkelai siapa kau sekarang tak kata mau advice klien advisor ada haleluya praise the Lord ini nono neng jepro kasih perlu simino non sab perlu pai ini aman ini babu. Jadi ini advice kaya na nono. Kada obota tangdi, obota sadi, sakono usut kesadi, sakono asik tangdi, jumpa musik sumdi. Always tam kaya nono advice kaya. Firmly to kaya. Hallelujah. Kaya kaha. Kita jarak kenana kita mau ini life, dan ini life bagotin nusa. Kenaya kita mau Makanya saya ke saya mau apa orang nilai kau pakai. So tadi elam apa saya kurang lagi lawan. Psalm number 1 verse 1. Lomong number 1 verse 1. Borok hamyarogni kopaitunya. Borok hamyarogni kopaitunya. Borok hamsaza. Bosujok kena ropaitunya. Oke, mana asum sok ngomong tongrai apa hai borok hai paling ya. Next. Eba kunjul hanya salero baik. Sekian. Kamu kerja apa hai borok? Mini daerah kamu almost 10% hanya nak mungkin lima. Borok hai sila hai. Mana biar tidak yakin itu hai borok. Bukan hanya apa baik kerana apa? Apa hai borok aja hamsanya, borok tam bisa hamsazak. Amen. Hallelujah. Okay. First steps now. Kaidor, obono purana musungalo, eventually serengsak nai bahaido, obono tamong kake jeng bo community utong. Mane bo bahai friend circle baitong. Ni pal song bo bahai. Okay. Nengze bodol tonga bodol bo bahai. Hallelujah. Ni je friend circle ni lobby song. Hai ke ba nengze environment je tong khoro tongo je kami tong abo bahai. Apa matter lagi? Haleluya. Kok citra sarai, apa hai cerai potong ni cerai direct dan mas saja. Tamu tano? Sering banyak. Semua mereka nak sei musuh apa yang pogro mereka orang baru kena pomon sih. Aku surprise lah. Mereka rasa mana rasa tu kena tahu saya malai. Ini musuh kamu kena itu apa orang kerja salah. Mana aku bawa hai sahaja tongka, bawa betam sawi tongka, bawa nizi no, bawa tiada kelaya aku agak bawa realize kelaya aku bawa sangat tongka. Haleluya. Kaya juga ha. Aku ni bagi no, ni group matter kelayu. Nengzia borok bay dom hazard payah hazard, aku matter kelayu ni life ko. Amen. Kaya juga ha. Nanti kamu zorabo. Kayak itu kenal ni asum lagi kan? Sentam nukzah dengan ke thuna bagi thang bahai. Hai dah.
Mana wai siapa no kontrak, kontrak kasih kong no kontrak kasih mulai kai biar tu no bolong. 10 minit tuza, 10 minit si jaza, 5 minit si jaza. Mana apa hai? Tamu sengit kai yang kakek, kakek dah. Mana exactly bo accurate is hari ni ano. Tamu sengit kai kebo. Haleluya. Dia orang borok kisah ni mana? Dia orang ni life wa anu kah? Tamu mungkin orang ni pun betul belai keno. Tapi tamu orang belai keno. Haleluya. Bawanya. Kaya tahap. Sa abang ibamin orang ni thadu kita menungsak ngake orang menteri bukai dia. Tapi orang ni makan belai kena glaze rasa kaya ni orang belai smartly orang tahu. Amen. So abang ibamin all the joys of those who do not follow the advice of the wicked. So, haleluya. Ab borok hamya. Ab okai hamya tiza. Ab je borok ini pun destination great. Destination pun sudah boleh. Bini kuno kasih tanjak lagi ama ayam coba ini. Bini kuno lenden great ama hay. Ama borok pun sudah nonton itu ke. Tahu mulai. Kalau param saya tu luka. Hai kira mungkin kita tunggu jauh lagi. Bang kuno destination great life ni. Ab botol aja kau zaman aku tu investor lagi cuma kami mahal. Nak kompleks bising kau. Bonizil saya botol itu kan. Okay. 2 दिन 3 दिन hai task tu jom mana? Masa saya ni apa kalau terlalu kalau mana? Wah apa hai kaisa group dong lagi. Kompon live tamu kelainai, tamu sanai, babini besar tamu kelainai, body di orang kami dong, bokunu lenden kerja apa baik? Apa hai dong lah? Haleluya. Diri orang orang sok baik ya, orang saya mana orang kami dong. Tapi orang tamu sama kelai dong. Tiap saya apa baik? Kaya tu ni mumbah kita lobster ni dong, orang saya mana apa dong? Amen. Haleluya. Tadi ngake norok not daily sama advice kelai dong ke kaya terbaik kan bi kok baik. Amen. Aku kami ini lifetime nang good advisors nanggo. Amen. Haleluya. So sentang luka apa hai borok? Jesoi borok kami dong sai mana dong? Borok tam klayate or stand around with sinners ni sao. Sungsok dengan orang baik pasaya ni sao pansade. Haleluya. Tapi sao sungsok dengan sao sungsok kerei awak tu specific itu sekarang ni. Jadi mana? Jepun dan je borok tam klay tu, ba bawa hai sambil engage, ba tam ni sanai. Tapi ni kok thai bawa hai. Abang orang ni abang orang kelai sekarang buzi payu. Amen. Mereka pakai kau bukan orang perlayanan dah. Si kau orang perlayanan dah. Malah excited dicoba ada layu, mana layu, tong-tongui, orang sedih, orang accept layu. Reason kamu nak kaisa. Kamu nak, musasib nama ke coba layu, ba yafa layu, apa dia hamzah pun bagi yafa risha layu. Amen. Haleluya. Amun bagi fadi jeng Oro Bible verses sembuzi lagi ya. Kalau saya kau tidak tahu, ini je boro soi buai senjak naik kai terus tahu nairo boro bai kalau lagi ya. Amen. Haleluya. Nah, contoh ni doktor itu friend orang lain. Yes. Kamu mah kita guru ni friend kerja. Nah, bahaya. Bo friend bai, bo dol bai, kongke bo bai bai, kongke bo bai ni. Bo bai bai, kongke bo bai ni orang siwa bono. Haleluya. Kaya kaham. Abu ni bagi no, cini, suno best advice kelaiman lain. Kaya kaba, memang seorang suno right kau baik suno tu itu ni pada sabu kaya apa kaya tersibisi. Amen. Abu ni bagi no, God's advice is best ni saw elam bago. Psalm number 73 verse 24. Psalm number 23, 73, verse 24. Yes? Yes, word. Nang ini kok baik ano bengko. Pulang ke nang ano korang baik ke biasa nai. Take your word dah.
kok bai ke nungni ni kok bai ano bengo ulok ke nung ano moram bai ke ya chak nai. Amen. Okay. English pronunciation teh contoh. 73 verse 24. You will guide me with your counsel, and afterward receive me to glory. Amen. This is what is like na. देखो one word तो थोड़ा use करें. You guide me with your counsel, leading me to a glorious destiny. Hallelujah. Mana tak bisa? You guide me with your counsel. Amen. Mana bini advice by kai tor by kan senutam kelai. Hallelujah. Guide kelai. Guide. Sangat guide kelai. Amen. Tini neng saisung zorau bahagia tongai. Okay. Neng osung zorau tongfro apa ni best solution dari mana? Ba neng osung zorau borok lagi box halai tu norok kia pun apa ni solution dari mana ya? Ang nomor saisung, but zorau tang kelai ni bahagia ang ia bersih. Siapa azora bo nonos tahu guide lain, Kaca. bini kau banyak guide lain. Kan. Amin. Your counsel. Haleluya. Even sentini kaisa topi, kaisa Bible verse, tanya sejak thor lain senai. Okay, aku cini life ni bewa moment senang oh, bewa second senang. Amin. Sentang thor ni tong lain sini, atong kau sini senang bewa solution tadi. Zorang-zorang mau ni hanya belana. Afro ani bagi tahu na bokok Thai, aku sen advance bewa senui tongmu. Amen. Praise the Lord. Tangi pada life ni kaisa stage tongmu, abo kaisa ke step shop ayo. Abo senjata tu face mark lain. Student life, abo ni kaisa tongmu ni. Itu benar. Jeffro student life ni bari shop ayo te kaisa. Neng Jeffro nukung kama jangan shop ayo te kaisa. Jeffro pesabuti push ayo te kaisa. So life ni je neng osungsar ketang tongmu ni, abo same kaisa level tongya. Abo chance unfly mau tongmu. Hallelujah. So every step of the bewan zorawo neng apply ke tongna bagai ni best counselor abo sabong kau kaido say. Amen. Amen. Hallelujah. Abu ni bagian sawo neng Jeffro abo hake worship service o bagai tu kok ni bagi neng tutung na ni share mano. Tap hayo abo hake ang Christian ba. Abo tangai sadeo ngake giza matangku ba apa ke worship dan mak lai pu apu ni neng kasut pai di. Okay, apa kaya just ni time sing sa west lai tong. When Jeffro payo apa hake pai di ang ani life for nang mani ai to ya para mu sunja pani kok no ang receive kaya nang. Attitude bai apu singung bai nang asuk pai di. Amen. Tapi pada sometimes orang begini excitement ni kau pun dengar barang itu kan. Sometimes apa hai bungkai up perungu, berai tough din bagi visit kaya ni. Saya tu mana correction apa hai belana. Nang mistake kaya tu kan. Jadi logo pun sekarang le correct kaya tu jangan bahaya matong no. Putra terang itu belana. Correction berai tough cini life ko. Perungsak mana accept kaya ni berai tu tough. Ada. Nang Jeffro kasi ni naik talk serial pa naik tong ka, ba movie pa naik tong ka, ba nang kasi game pa naik tong ka. Ako pordi kini jaga bahaya to. Jaro student life tong na kusi ako na. Ay kero ako accept kaya ba itu kuy tango. Jaro pordi sila na teo malu ako. Ada. Kaya ba ako ni ba ni galay tough ni mano. Azo accept kaya na ni. Ba tong na accept kaya na ta mo. Ako nang ya no kan kusi ako. Haleluya. Jadi dengan pori kamu nak Bible, pori merah harus ni ni. Orang asuk zak kamu kan? Mesti kamu sunzak itu. Orang sekarang kamu wah bila lagi jangan apa pori mate. Apa aman kamu apa mate. Kamu orang tu bukan orang zak, pori nak sunzak bobo. Sentang kau ni pori tempro. Haleluya. Okay, so apa yang kau cerita? Aku ni bagi lo Jeffro lo. Kaido perunggu aku belai tough receive pelajaran ni. Amen. Kaido kaham. Saya kan.
Ini especially siklat jalai, siklat generation no. Nentong sakata relationship mana dengan apa tanah lagi, living relationship mana dengan apa tanai ini life nak tak padi. Kamu berapa orang kau semula, apa aku tahun generation tahun Style. Jadi benar, aku tu no. But ini life awak itu destroy ni kan saja mat. Awak tu saya mana? Haleluya. Tadi mana? Kebang mat tunggu, apa hai? Elah bawa sunuk ferni tunggu, but awak apply kajian life ko belai tunggu. Aku pun di bagi no future kami bawa awak bukti nanti. Haleluya. Kaya tu kaham. Bini khair rumah, hamzat ma, pai flya. Amen. Abu ni bagi sen tahu buzikan kau tak kau. Guide klien kaham awak kaya tu. Even boze guide klien awak destination tak bisa glory bisa sensat awak telan bisa. Amen. Haleluya. Tomung lo, jeng tabuk tu, tam tomung, kau itu jaga siang tak. Tomung current bill riang kita men. Current disconnect ni kamu. Current bill, aku bebas jaga apply ya, kau cuma jaga tak. Card recharge kan. Current bill rezak liya. Aku tahu kan current Disconnect. Cinya ni sampai. Sabu ni bagi orang, tangguh kong sai dong. Jepun nono yapar musa sen, yasani nara yang kita mulai. Undi dia disconnect mana hai. Current bill yang ni current disconnect ni kemana hai. Ini nilai bawah ni sampai. Amen. Ad disconnect pun no sai tangguh. Huawei nak sini dong. Bupur disconnect no. Non connected current wire current dengan macam kita tak nampak. Yang kiban negara. Aku pun sedih pasal ke pun problem kena pun tak. Kalau tak pun nanti pukul di mana current wire no. Baru kita saya explain ke kaisa yang salah orang current salah orang yang tak. Kecil lagi, aku nak ajar. Arah lain kiri ke saya mana? Amba minta mau, buku beri mana? Saya mau beri mana? Ada, jangan kali mana? But current tak perlu lah. Hamtan sih. Haleluya. Macam masa lagi tes tak boleh. Maka mama sok current senamo. Dia tes tak boleh, bahkan tes hanya current pada hanya berpaya. Aku mana kalau masuk apa kali bro? Kalau aku ni best solution pun tahu sih, lagi tu tu sih lagi tu. Isi yang dia ni. Dia bohong kan kamu. Kau mana lihat klien mana? Kali beli. So apa hai? Jepun line tu ho, sepeda ni kamu tak beli. Ini live ko, enter klien ni. Apa ini? Disturb klien. Amen. Praise the Lord. But Jepun line clear boleh. Aram ke file bota mo, nono bini musuh di klien. Amen. Orang tadi of advice ni kok kai ni kok sadar itu, okay? Aku daily ni Jepun ni accept kelayo, aku connect, aku makai connect dengan. Aku pamit anytime bebas zorot kan ni apply ke, pirogoi, mano. Haleluya. Kita baru ni life ko problem sampai ya. Nengkalai jadi, kemang ma virus, kemang ma bema, orang sengsara gini tu. Aja phone knock on phone call kai ni, golong kalai jadi bis na wo. Aja family wo bahai. Neng save neng saja mat. Haleluya. Kemang ma virus, kemang ma kamya, but neng jaga wo ya. Ini ya thong sudah. Ini ya protection sudah. Tangmal ini connection kap ni pasti. Amen. Neng bupro week nai jaban ni connection bisa lose nai. Aku neng ni je feel kai nai. Neng bupro bahagia ka, tapi tang jelas kali kesuk lagi. Because neng kasih word kai tu nono yang permani, aku kasih point tu neng mana negligence kai kata. Aku dibagi nak problem neng sobi ni. Hai asal neng problem kelaya. Haleluya. Ambang hitam sana ini verse 26:40. Ani
Panbai Pano. Mane Kevel Pano. Okay, quote it. My health may fail and my spirit may grow weak. Berbusika. Haleluya. Opposite. Zora-zora tamu thamman. Kevel. Weak ni thammano. Kevel. Okay. Fola weak ni thammano. Kevel ni thammano. Batam lisa. But God Remain the remains strength of my heart. heart. Amen. He is mine forever. Itu bini hantai ke ngomong itu sedotan mulai terima ragu itu lima. Amen. He is mine forever. Okay. Ya nggak sih? Tang sao itu apa apa? Nen saksa weak ni mano ba apa hai pesot ni kelai mano. But azora bo Tolong akai to neng bai te bini ko mini bisimo to ke neng apa hanya overcome pai nai neng up problem ni yogi pai nai even neng nisi bo abono muji islami bai yang thang pai hai ang mai to mon bangka sekelai se kong pai haleluya tangin ke ako kumana mo sike atamai initiation deli khalam ba me be baksa tam mo ta dah okta pai tu ni kan apa hakin naik pai buat obok ke thang ko Yes. Amen. amen neng ini aku yang journey neng hai neng itu pai ni neng ini Yesu ini ko sawi tong subra ini neng ko shui tong gapla ini neng ko shui tong but in our first starting journey bo bahai ako neng khanaka ako ini bisno sam pai amen haleluya even sen entire Bible ko ekesen kaisa logo kai tu ko senga beginning ko sentam no kai tu ko memang ko our advice the group like production senga ba advice kai ba ko bo ye advice ba kai la senga sai ba advice kai na le also tengah kai lo mana also tengah ni to ka sulit kai na hai na ya kai kai ma ba no psychiatrist no satu from ya the so we just kan ple no no ko apa ke sau apa ke friend lo apa ke advice ko ayo ako ngon tam ple ko ai tham sa ju pai amen amen in John chapter 1 verse 1 ko ai su ko ako no okay ko la cosa John chapter 1 verse 1. Kau ya, Berdi. Dan sekarang saya pun berdi. kau ya kami simina tamo, kau kaya apa tamo? Tei kau no kaya. Kaya. Amen. Saya ni. Kau yang kamu tunggu. Apa kaya apa tunggu? Apa kamu tahu? Kaya. So ini jenis sekali temu ni. Warna terakhir. Apa kaya itu? Amen. Haleluya. Putri Fajar haleluya. Ada gagasan apa no serai lain. Kai tu seno mini pop lagi kudu ke apply ke Tuhan tu sudah. Amen. Kalau orang nak le. Yes. Kan mau pun tu zaman hai. Haleluya. Haleluya. Orang mana ngoro? Pada serap tu serba salah ya. Ngoro lu ni aku ya. Awal mah. Orang galau aja. Bersama saudara Henry lah. Sibuku ni apa? Sibuku punya apa saudara rangkai ya tak? Ngarangkai ya kan biasa. Sampai ya. Rawat banget balik saya mana ya? Rangkai yang ini saya kau apa pangan ini siapa sudah? So as sibuku jangan kena tahu kita. Kami kena itu. Hari ini semuanya nak ya. Siapa tahu punya. So apa kita ni? Asyik jangan tahu. Tahu program mereka paksa itu lah. Kalau kan berbeda lagi. Di ini payu masuk surat itu.
Hallelujah. Cái đó cả ha. Phải dừng cô lại đấy. Ok. Cô đang chơi cái sao đấy. Tam số như vậy mấy cái tụi mình advice. Tao advice sao khả năng ra. Đừng có borok có một take person advice đó. Accept cái những cái đấy, rồi sao mà nó sang đây. Khi mà áp phải borok ta mơn. Passion. Problem ke lain. Ada. Masa angsiu ba saya mana nok rotan lain. Proper advice kerja. Sentam nok ni pun setting kerja. Siap ke? Kita pergi ke sana rotan. Kau kami ada dulu aku. Kini mana cimen kau hai tangan payu. Mana pun proper design kerja pun ada text amu kerja. Orang hangau siap tamu sana. Mana pun kamu syukriya hangi kampai itu, tamu sana aku angkat sepuji di sana, darah puji sini. So tamu, ada lihat, dia masuk buang itu kamu orang jago. Dan mana, apa sebab tu logo? Tamu tu orang sudah saya media, apa? Kita pergi ke sana. Wah di pagi, mana long night, bak buang night, apa hai zat zaga? Saya proper advice kiri, tapi jangan hengah. Ini wajar, mereka keluarga orang kamar itu. Okay, so aku ni bagi advice how kena toksa, kalau je proper solid jaga toman musuh ni dah. Baru ni advice kena toksa. Amen. Kalau je advice kena je, kena woi je yang sangai borok pun gitu, faith ni dunia. Proverbs chapter 1 verse 5 over again season kamu. Proverbs chapter 1 verse 5. Tei sinai borok abono kenabui teibo bubuk untuk menai sinibui songnani. Let the wise listen to this. Proverbs 1 verse 5 no. Okay. Become Let the wise listen to those proverbs and become even wiser. Kalau saya let those with understanding the receive guide. Tebo siap gerak umum. Amen. Haleluya. So kenaya sak zora nengko dino atebo wiser manita asyan kenang buk mani azaro tentang isu mani ya. Amen. Amen. Praise the Lord. Tanggal let those with understanding receive guidance. Nembus ya, nembus kita dan tapai asam menurut lagi bang. Kita bahal ia beri dengan sana bang. Amen. Praise the Lord. Neng baik salah nih kan ke? Punya neng saya mana dah nak bobo clubs, bobo break, biang ni belum di break, biang bus kan di break. Neng punya buzzer nak ni mana? Buzzer kita mana? Maka kalau tengok excited, ang bus bisa orang suara tergini. Macam kau kita. Kerana dia nunggu apa? Angkor sekali tu, kau pilih excitement aja, kasih kau, saluran dismisif. Wah, sekali tu mereka sekarang mau break, mau accelerator. Cuma aku pun saya tu aku ini tu mau bahan, sekali tu bahan tu. Sebut kenapa lah, yes, ini nggak suci. Kalau sekarang sudah kan, aku luar. Aku sebelum mau pergi, aku sih pun nara kata ibarat begitu lihat kok. Mana aku mau sekarang soli, aku sih nara kata nara lihat. Kau mau sama aku sekurang, aku mau lari itu. Zuta kisi bayar di sini. Aku ngotek aku potong nara di sini. Asal mau sekali benar kali marah saya ntar terus sekarang tek motor mana? Oh, beli kamar putih kan? So aku di bawah aku di sini dia pun kerja. Oke. Nengkamu no saya saja buzui offer ke bah nengselensilit but ang personal lile nora akses kus saya naik bar bagi dengan play kayak. Haleluya. Sama ini kaget kenali. Kayak apa? Abang bang je kenana rakaman temo sian keren ngomong. Kenaya oke? Tapi sana kerja. Haleluya. Padi Proverbs 11 verse 14 sepuluh ayat. Proverbs chapter 11 verse 14.
खेराय तुरिखे गावफारो गोलगै पायो फियाको बिदि रनाय गोबां दंखे आरो खम-खमके काटिमुमान Hallelujah. Busagabo Proverbs chapter 11 Verse 14. without Wise leadership, a nation falls. There is safety in having many advisors. Advice klani kaham dringke ado fata mulai a nation ta mulai buagi kampai. Amen. Hallelujah. Tomo nu ko pom na lai bani gri ta mulai. Nuk không banyak. Bihi ko sai da sau ko sai bin ne sau man ta ba. Tao sai ko ta ba advice lai lai. Bai no. Bo so bai no. Bo mo hai ke sau ko sa mo. Ka after ta mo ka se ko pa sa so ba yo. Ka after no te is stable yang rishi mani. Tomo aba hai wise leadership. Aba hai wise advisor. Ni hari life ko gri ta mulai. Our life ko agi kan pai. Our life as a danger kami sogi lain dan aru yang beri pai pai. Hallelujah. Praise the Lord. Tadi male without wise leadership a nation falls ni sabo. Firmai kaham gerai. Hai ke ba advice kai kaham gerai tomung no kaisa dog ho kaisa nukung kaisa boro ni life ko kan ke abo te ko ni ya abo kemana sih misi. Amen. Amen. Hallelujah. Then there is safety in having many advisors in this house. Nanti kaham advice ini kaham logi tu mana aku safe di sini. Kayak tu kaham. Tong tu saja. Busi je tu. Apa ni life tu tentang lah advisor lah. Amen. Tong advice ini kaham kering ke? Just neng kaisa stable dan problems bisa face kena. Apa ni bagian dari life ko, advisor kaham sabuk kaham sukari do business. Amen. Apa hati no, jadi tu, kai tu sini advisor kaham ha, tapi kai tu orang lagi bahagian tu sebuah, bawa advice kai jadi kamu ni bagai, normal kaham advice kai mana itu. Amen. Problem mungkin di sister, brother, mana kai tu sister, bawa yang contact lagi. Kai tu ni brother bawa contact lagi. Nanti ko masih nak cover ni. Wise advice lima nai aku kai tu simino. Kai tu bekerja borok simino nama wise advice lima. Nanti kau boleh main. Hallelujah. Aku ni bagi lo. Kamu nanti kau pun borok advice kau yang mana lo pilih kai tu bagi kai ni. Mana kau profit mana ni bagi. Kai tu na sebenarnya memang tamsul kau business solid. Mana? Profit mana? Lawan mana? Siapa? Sabo, 10% ni benefit ni bagai sacrifice klaiman ke. Abu example ni sahaja. Jesus Kristus luka. Hallelujah. Praise the Lord. Sabo luka. Jesus Kristus. Awak Kristus bekerja orang tu ni nunggu naik. Hai nak hai. Asoi sacrifice. Hai kau asoi kamsat mu. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So abu ni bagi no. Tabu. Opposition, tapi advice kali kaham sama, kayu. Tapi normal kali kita musuh tangi advice kali kayu. Sehingga kamu nunggu kayu, bini kosong tu senang tak. Bohai kalinya ni bagi nisau. Siapa bohai? Kayu, boh kalinya bagi saya, bohai kalinya ni bagi. Persepuk patah musuh apa? Kamu tu, bini selain kamu tu. Even di situ orang saw, angkong saw kotor pelajar kaham pelajar. Ani saya baru keluar nanti pelajar. Amen. Dan cuma growth dia betul, woi dia kepelajar tolan ikai dari musuh. Amen. Dia exception tamu pelajar ke, apa position orang coba mana gelap. Hallelujah. Dari boring dari kau sini. Ini nampak. Dia already saja. Therefore, advice jenis kayu. Aku orang kena bagi aku. Mana? Isap leri sibuk pula. Isap aku kaham dan leri kamu. Okay. Siapa? Kamu excited nusa sengaja? Siapa? Tamu itu aku kena sibuk tamu. Orang mau nusa sengaja excited. Aku patah aku kagak kena. Cuma ikan payu. But aku hanya cuma lain ini. Hallelujah. Ayo kaham. Mari sempur lah ya. 12 verse 15.
Proverbs chapter 12 verse 15. Butua, bobini sak ni lamano soy inzago. Tamo ke sian keren ke kong bikinok nau. Itu kenapa? Sabo advice kena tonjaya. Butua. Butua. False thing their own way. Tahu orang tu tahu butua. Haleluya. Butua, haleluya. Sian kena haleluya. Haleluya. Reply haleluya. Haleluya. Otomatis hamra Hamzah haleluya. Haleluya. Advice na Hamzah haleluya. Haleluya. Butua haleluya. Haleluya. So, tahu bodoh apa tahu? Walaupun dino advice na Hamzah. Ani cah. My life. My rules. Anilang manusia. My life. Ani cah. Sama apa? Ini life berapa? Life ni tidak. Nenggak tidak. Sama rumah ni. Haleluya. Life sama rumah ni. Kau ni cakap. Sosok ni cakap. Mau ni lu life ya, kaya rumah ni sih. So ni cakap apa yang banyak. Haleluya. Apa ni babi no? Orang yang lakukan sejak itu mereka buat tulis tahu. The wise listen to others. Apa? Dia kalau saya kena wise. Sian oleh dia kau kena. Hai kan botam berai dia kalau saya kena. Apa sian kena? Bopok saya kan saya kena. Bopok naik tak naik. Oke, tadi mana saya pakai dan aku tu buat orang busy na. Baru kalau saya sian kena tam kalau bo, biar aku serembo. Nini asuhui tongau bos serembo, nini kok sama bos serembo, nini himau serembo, mana biar nini lifestyle bos serembo tongau. Serembo mana no? Apa lagi hingga boleh serembo ni sama dia? Apa hingga hingga kan bukan citra, bukan naiko, bukan benefit, bo biar no observe kayo, te biar no naiko ye, bini life ko biar apply kayo, tam no, je perfect. Apa no sian keren. Amen. Haleluya. Masa-masa direct kam sabar. Ani ya, dah asal ni sauke. Agar nak bangga bahasa reference tahu tak? Apa yang melayu? Ani master saya sauke. Maka ani, orang leader sama je sauke. Agar nak, mana? Apa kamu tahu bisa blind follower? Apa tu? Mana lokal kan? Ada mana ada? Kayak tu mana? Mau kan bagi himba. Apa yang sama je? Belum sah, akar belum sah. Mau lumbai, mau lu nyata. Enggak antam banyak, kayak sih kalau tak, baik kita ini kakek. Angkat itu saya belanda. Anggoro follow lagi apa bagai? So selama blind follower untuk kiri, baru dikasih lo. Mentang lumbai, apa lah ini lumbai? Oh, yang ini lumbai sawinnya. So apa ditanggi? Kompromis jenis itu jorok yang begitu. Lagi, bos bisa nemukan menatap dong. Bos bisa sawakan cara tampok. Bos awal itu dong kan, tong tampok. Kenapa kita pilih satu tampok lagi kompromis lagi? Dia mau orang tampsa. Wise, the wise listen to others listen. Koroksa sian kenal, bote koroksa ibo, bo kenal. Amen. Haleluya. Kau itu kahap. Tong buksan dah? Paling simple lah ya. 1 Thessalonians chapter 5 verse 14. 1 Thessalonians chapter 5 verse 14. Takut roh, jangan roh kai tunai no. Share roh hindi, kita roh kator dindi. Ya juga roh coba sih, contoh banyak katolo undi. Haleluya. Mesti itu. Orang tahu, juga itu daily kajian kau kenai kamu. Ini ini. Kau kenai kamu yang mana? Oke. Tapi cint dia di luar sawi kamu. Juga kenai kamu, nama wasan already pas salah. Cint dia di luar kamu sawi kamu.
we urge you to warn those who are lazy. Shale rokno bisa beragam lain lagi. Warn lain lagi sama. Okay. Orang-orang judge kayak gini sama dia. Baik, ini shale rokno. Orang-orang elat kayak dia. Ini shale rokno. Ama kayak belum juga. Kalau buat lo, realize kayak mungkin dah. Betul no wise borok enggak buat apa accept kayak. Itu betul sih tamu naik. As helen yang perlu, aku serano bo, bini like ko betul apa ini naik. Amen. Haleluya. But jeng orang kau tamu no, as kereng lain mana soft, mana accept lain mana aja. Baksa apa direct aja no. Mana tamu lain buku bekalam nalaya, no. Kereng aku mau kereng ini cuma apa no. Dia pakai proses by heart English. Dia senang apa pun bos ini banyak. Dia bos dor ini kok kena kata orang kayak sampai ke pulau lain. Apa yang saya kira? Orang kamsa, kamu share ni kau faham? Keba? Bono bisa one clarity. Bono itu mana lagi? Mau share ni kau faham? Okay, maybe sen late lain na, especially matching lain, kang lain pada kan? Apa punctuality? Apa keren? Kamu apa yang borok kamu kan sen? Tam climate personally. Brother, ini mana neng jadi orang shop aja mana ini record mana just panik ke penuh kita. Actor itu neng 5 menit late, 5 tarik itu neng 10 menit late. Mana just panik ke kasih record penuh kita. Kasih apa itu free bono. Jadi bo, nizi bo, amro te guilty feeling esa. Oh hai sebelumnya next time. Apa kasih challenge itu mulai kita. Solo, adina shop ini mah. Apa lagi kemana bermain kerja pak? Apa lagi kau itu won kayak tanah buzi woi, jadi tanah di sana ya bo, tahu sen agi gola cuma gola hari gola tu di mana banyak. Yes. Mana kita lesson. Siapa agi tambah kuai special cara apa direct glass mana kita tahu, agar di fokusnya jaharo apa nama. Tapi major enggak kebanyakan ke cirin. आज एक ग्लास दाओ कने केयर को मा दाओ हानि दिबा किसा उसुखा से बा किसा स्पीड के ताम आगो लाबायनानि चान्स दं सो आबा हाइके बरफ बाय हैंडल बायदि जाते दैबो मा नोंथा ग्लास बथायगा दै गला बायनि आबा हाइमे जाता सो नि आनि लाइफो खरसो सियान गोरों दं बाहाके ते खरसो बाय फिल लाइ जों आबा हाइनो लाइ आमेन Amen. हालेलुया सो नेक्स्ट नाम इज हाउ दाबो encourage those who are, come on. Kita berisa, aro. English tak sabda soalnya ni aro. Now we exhort you, brethren, warn those who are unruly, comfort the faint-hearted, uphold the weak, Second, be patient with all. second itam sa, lazy ni pore. Encourage those who are timid. Timing, aro itam sa. और के किताब नहीं साउना ओके चलो 10 बार guys हालेलुया किताब को मोना तो तुम बोलो लो Oh. 사실 거랑 거리에 섭섭도 무슨 것 뜻이네 섭섭 그러자 거랑 거리에 사실 기독 문화론선 so apa yang baru kami sasago encourage lagi amen ang saya pun tahu kawan pun no sini bisinggo lagu sok baca paksa-paksa kekinai dia orang mana mana borong oh karena yang akan kelangka jadi orang besar kami harus bagi paksa biar paksa dia so nanti apa yang kita bahas sebuah kata saya ini dong ke contoh mak lainnya bukan mak bahasa encourage mak lainnya Haleluya. Ini ya encourage tamu untuk prosano hamzaro. Macam apa? As itu apply di dari siapa ya Allah. Amen. Haleluya. Normally, jepro gospel preach kelai jago bot macam preach kelai jago direct borok tamsa. Okay, apa hal sini? Cuma jago observe kelai. Dan sisuri asal yang ke akon di kundalo
Mặc lại. hàng mới mặt đồng như này. Apa cái sao đó cái first attempt tăng lên ra cả, sigiri ra cả. Do tăng như tháng, apa khởi boro phát ra cái ठीक है. Cái तीन चीजें issue ना इस पर. Apa cái đó kiri mungno cover kerja bagai ya punya shape. Nggak tahu mereka zara-zara kan bahwa kiri mungno bagai kan zara itu kota mereka Allah mana boleh pai tu. Apa nak sentam lagi kita kapu aku kapu ni sentam apa itu mana? Anggus example ni sebenarnya macam tu. So, but nanti kamu nak encourage kalau tamu ni, Yesus Kristus ni bagi tamu kelaikan. Not climbing niya ko, boni ni bang itang klaya. Hallelujah. Therefore, a complete world as kamu paisa ko bin kaniya pare nai tong thuklang da. No, therefore no habiyo mamoy ko kumo. Bisna botia. No bo farza, kam ke bahiba to. Siri, saya sugi no shipsi, ada orang buat to. Apa yang mulana kamu paisa dengan bekas selama di pai. Hallelujah. So borong kali sikri mungya encourage keladi apa izan yang tadi am keladi Kristo ni ibadi jepur bo complete no sai bade bo excitement nai ngun ngona azina ni sau ke thangna ba kai mang nai hamna ba kai mang nai bawang sammo siapa ro bo tu gi thenge te ba bo kai do na ti sammo ya pa lai la kai keladi kai ta ro kai kai ngo yang le Kristo tamo nung an saiman man Israel sekarang lo je sen khalai maya ni tomorrow lo bo khalai kelani tangka complete amen so sentapu je jaga tong tamo sampai je jaga wo haleluya bini sen mungsa se khalai mane mungkai ter bai kaham punjana bagi ya bini mungno posu khalai bagi si ko lo guzika haleluya Andi kau tu makam sawiyo, bak orang sesuatu coba, mana nak kait dengan hamzah naik ni apa yang dia. Anguli ni apa ham position tunggu, abu ni bagai tek koroksan coba, tek koroksan hamzah go, tek koroksan kairo go, tek koroksan naik go, abu adi kait dengan ham position, abu ni bagai ya, adi kait dari mana aku suka hanya bagi si. Amen. All differences sentuh jinan ni namu. So, nung awal jepur buziwo, after nanti korban wo encourage kelaiman naik. Apa istilah sekarang not possible. Nung nizip bila karya tong kami nana apa berzago clear lo. Even semia salah ya. Korban ni dah sama dah. Jepur ni answer tong. Bin ada answer segera ni mubahkan nung lihat ni ba. Bolama sesiang ke, bolama bagi lihat kelainan. Haleluya. Nung bahan te korban lo. Mungkin saja apa pun dari jawaban dan awal itu sih clear ya mungkin nendang ke firman itu. Haleluya. Kayak itu kaham. So awal ibadi no, jen orang awal no, kamu kita pun nanti kongha, bah kisah ni pun nanti kongha, bah mungkin sebiasa pun kelai kongha, bah depression pun nanti kena, bah hormon himza, fuasa mungkin zenzalah pun kelai jadi ni kongha, tambah kali ni zen, Aku ni saya berarti medicine kaham keren. Haleluya. Azara pun ni ramu naya. Azara pun musasir. Samu kaham aku pun naya. Tamu nanti ni wise advice na. Dari buku ni aku apply kau semua aku. Amen. Haleluya. Jora-jora mai terlalu ya ni kau mereka no. Setam hanya kita ram belajar buku dari mana. Mudah pun mote ya kau. Kan ramai pun nak cari kan. Jadi ya kan saksi sebangsa kota, ini sama ni. Itu mana? But atau terlayan ni cuma zagawo, thoksa yang ni cuma zagawo. Kono kamu nak encourage mereka, apa sahaja mereka ke? Bos, take home the home kalau betul sih bisa kan? Haleluya. Kamu nak ambil belu nak bodoh jadi terus sanai, bodoh sih important dengan bodoh sanai. Itu mana? Kayak itu kaham. Praise the Lord. Praise the Lord. Jadi kalau borok, semua makan isi nangzaro, kebang apa hai, bisa ahli inzak, itu mana makan dak nangzaro, logo face kayak apa itu. So apa hai jaro tu sentuh lah, wise advice benar aku. Even sesuatu sentuh hai. What important inner beauty.
physical beauty ya, bising ya kayak itu senang le, haleluya. Itu terjadi orang kulo itu jadi sekali mana bawa produk, offering mana le, bising kita apa ya ansi, haleluya. So kiri kemana bawa advice kah, yang mau pakai dok kemana jadi वो fail नहीं तो वो itu kah, haleluya, haleluya. So awal itu sunnah no. Yes or no? Senjata harus sendiri dulu tidak mak. So you know, oh, soal hanya banyak kayak sih loh. Nama itu mulanya bangga surat di mana? Oke. Tam semua, tam sana ini week. Oke. Soal hanya banyak kayo. Tentang ke bo apa bisa polok mata kira apa dia bo Payment. harus suruh ya itu bos tahu narayo lorong misal aku dia apa jadi singgung saya sekolah polok mau tay jing lah sih pak tam phải do orang orang ini aja dan ini dia pengen jompo nggak ke Bali banget bos kalau lebih dari 2 kg ada kg apa ya nggak yang sudah nanti jompo sih juga Tok rupa, aku enggak, ini milih dulu, milih lumayan. Ini paling tidak tahu ada 3 senti satu, 3 senti satu, orang 3 senti satu, untuk 3 sepuluh itu paling mudah. Itu paling 3 yang bisa jadi kan. Kamu nomor makan 3 ini sah, asal tinggal, bisa hampir itu sangat besar lah. Apa aja? Oke, tiksa, sudah aku sekarang ini, but orang buzi sih. Mana ini live vote ini puskan vote, oke, kamu coba kan. Dia bos sama pro, paling dia tu milih ini jadi bos pro, kita mau paling milih Malaysia. Kan orang sakar, dia tu tidak milih saja bah, asal milih kaya ni sakar nak kamla. Kenapa botam saya example luar? Kata semua bangun tu senang ni. Oke, semua bangun tu senang. Mungkin bah orang sakar tu, tu ekta kau ni boleh tu boleh le. Amal pali, amal motor. Ni kira apa? Mana ani pali? Oh ya, kayak milih kayak, ini kita kamu lah, yang orang sama apa kayak apa ni ya, boleh sih dah, boleh sih, kalau ada, so ini life apa ada nih, orang pun dia same kena, mana lagi lah, orang senang suka aja, kayak terus untuk mengkaji nolak, but no changes, no mungkin, kaji no, but sini level same ya, different category ni, haleluya, but kita mah lainnya. Tahu ni saya week, no tahu ni saya tak kau. Hai ni saya. Take care of those who are weak. Jadi week tu saya orang tahu ni saya ini. Care pada ni saya. Amen. Sentang dari Rasul lagi mana? Nora, observe kau ini. Hari yang pro sama kaham kebang sopai orang. Saya ada. Tahu betul Oh, tadi saka ha. Kawan saya baru. Di rasa mengkap sopai ya. Bisa pulung kelaja. Apel pak, anggur pak. Yang saya manja di no. Saya ada. Kepada saya manja. Nenggang susu besar kita gori dong omong susu. Oke, omong haiku. Mama, available. Kepada saya manja sih. Oh ini bisa belajar kita nggak jalan pun balik, tam salah banget no. Siapa sama dengan sosok apa ya no? Apa ya na? Yes or no? Yes. Maksud pro bisa belajar sekali hamnya. Berarti berkembang kiat kali ya. Jadi saya pernah tanya teman mana? Kamu pun nanya ni kan mantap lah. Abang tang lagi. Kaham tu pun lagi. Kosong, hamya. Apa itu ni dah? Walau sampai kadidi ini, kamu ada tu mana? Wah ya uni pakai ya gini. Mana musuh sih orang kiar kelai mana nak kaham tu pun kiar tadi. Mana hamil tak ini sama dia. Wah azor aku tu tiap nak, aku kelai ni. Orang
busiran lain mana kan? Jepun kahar, even di sini baru tahu kahar orang ni bagai bukan dokter nakal. Hamil orang ni bagai nakal. Ini saya cakap. So awak bagai ni bodoh tahu orang weak borok tahu ke? Namun extra kita play deh. Yes, play. Payah play. Hallelujah. Praise the Lord. So awak observe kerja orang orang tahu Jepun pun asal lain orang panah bukan ke? Sini lain, sini lain. Kita asal lain. Bisa cari lagi. Itu mana? Kalau kaca mana aku tandai. Awak Tirpuran ini masalah apa lagi ni? Tang mana Tirpuran ini? Ya, Tirpuran ini represent ini saya masalah apa lagi ni? Kita puisi nama sunai lekoran ini. Oh, try ni kata lo. Kalau sesuatu apa dia bermak. Try puisi sama kita. Dia proses untuk, tapi proses untuk ada nama sahaja. Angkiria. Dia proses tahu kan koloi. Dia proses tahu. Apa lagi kalau mau jadi saksi sarnen kerja, awak tu ini saya semuanya. Konfus tak ada. Tu kasih sarnen penyebel. Ini, tapi kalau try different lagi. Mana program try by as a sarnen dia different busi lah ya, jadi kanai lah. Okay, cek mak lagi apa? Mau propose kali. Kenanya Tirpura ini sudah kan? Ini yang sama lah kasih Tirpura orang punya tema sama dia, mau sama siapa? As a program kemarin ini yang sebenarnya tadi loh, Tirpura program. Kau istri awak kau dia sekitar salah tadi ya. Kalau saya dari tanah syak, mana saya kenal mana kau? Kau perlu dia aku dengan sesalia. Tamka, kau ni as a unity at Hansa, or di sini mungkin gering ikan apa itu? Jangan sangat perlu participate, hanya tambah ni perlu participate mas bakal dia. Peribah, orang mana qualified dia tak. Tapi perlu di sini mungkin gering kemasuk different tribe ni. Nama nak hanya Hansa kawa ya, mungkin dia tu sengkang belum pakai. Kasih lokal, kembali lokal fokus dari pada lima sen. Apa ya? So apa ni bagi dok? Neng angzut Hansa nu pengkaisa, apa ni mari duk sana nanai. Gotak halai. Sini dah lagi. Bisa jadi kan lagi. Ada take proses berbagai hal senanti. Kok sadi. Sini dah boleh tu kok sampai. Sini apa jenis perlu muni kok saya mana tu. Bawa ni kok muni mana. Apa saya sesuai dengan mereka atau mana balik. Amen. Lalu apa tu lo? Ada mana? Patut siapa? Ini mana aku sejak mana? Kau sawit ni kok baik. Garpe, Billy, tetap kamu. और घर पे शेयर बाहर बिल्ली देता हूँ कैसे कॉप दूँगा ना कुछ नहीं शेयर मुझे हाई शॉट होता है आधार कार्ड आगे ना भाई जान कर दो कैसा हो गया समझो तो मुझे पाई बट लीडरशिप मैं यहाँ तो हूँ नंजो तो बजे फिर बिल्ली मान जो तो बजे फिर नंगा लगता है मान भाई जो कहा आगे संतान खाली थोड़ा सा वही करो ना क्या है माया ना प्ले बहुत सारे वही कर सकते हैं neng usahanya, but neng apa itu bodoh neng realize macam ni oh bodoh sangat susah, sebenarnya bodoh memang itu sangat bodoh feel kayak ni lah, but itu tongai neng puisi nai, kan tengkap banyak bodoh kaya lagi, bodoh saya keluar lagi, especially bodoh ini kamu nak, especially di mana itu mah bodoh itu mana lah, kok bisa sudah. After about 5 minutes later, process क्या लगे accept करेंगे. Amen. So awal ni kebangan mesti finance kaya orang semua ni kan. But all of us in pok ya kita tak bisa ngomong. So be patient with everyone. Patient mana tak semua berada solid. Patient tu sentam tu senang lagi apa nayo? Kalau mau itu mana? Siapa ada prepare dengan ke suffering. Long suffering ni sebab itu mana? Patient jenis apa hayo? Orang seboro, neng kena tu tu orang saya apa neng kau bayar kos sama ni kan? Apa patient lah? Neng kayak cuma solid tu, orang baik apa? But neng apa sebab apa ni? Patient jenis ni dari tu kan? Amen.
Haleluya. Akalok ma abo belai kino cini taniwo nang subo. Abo tamni sanai abo gerin gangke samung tiara subo. Kaisa samungnya, kaisa gerin ni baik kamu samung tiara. Abo ni bagi no patient jenis ini taniwo belai kino kupro dengan ni abo. Haleluya. Kaisa kaham. Kamu suka tak? Asal tak? Akhir ini is the topic of maybe ini mamule hai jadi jom mana siapa ni life of advice kaham nago advice kene kaham abo sabun ke kai to amen pe kai to kerja abo hai boro ni poto ni boro mule nago haleluya nanti ko boro bai hai hala mamuna ta thandi bang male poto no discourage lai lama koror lai akhir kai to be haksa lai shaitan point to ma saban khang ni shomni lai akhir ne to ma problem ba khang lai nai kai to kaham ini kerma hamzat ma pai playa wa no belai ka amen padi ga kesen tabu ada khang sogi lai ne tabu sung to bo jaga wo akai tung ko khana lai akai tung ko amen age tabu jeng musa sini tomar orang tek proses bukro share klaimat Debra hamzat re access kai sumai mon no khadra cross boro apa hai muna isra da sode saman hostel kompro samni bisa sab no sudah pun saya dia maka sungka apun kan lagi mana close abo hostel kisu kamane bondage awaze keren lai mani itu mana awasnya kharai jaga pakai so abon babi nak cerita bu bos agamo hamzat misigo pakai elan bawa pakai sawo bufur te kalau musa se ya kalimat ke jepro hamzago yes or no Yes. kubuja be awai soleh itu sinro coba lai mani ya lai mani hamzat musa ni kamat be elan bawa tamsa 1 Timothy chapter 6 verse 18. Nih, aku ada ni jo. Tapi sahaja kau, tell them to use their money to do good. They should be rich in good works and generous to those in need, always being ready to share with others. Listen, Hakeba, umuri, isi siapa? Kenapa? God gives us money so we can help others. Hai tu semua rantan itu, jadi sejak kerasano help klaimanten. Hai tu semua giantan itu, jadi sejak kerasano help klaimanten. Hai tu semua resapkan ni, bah kamu tahu lah apa hai? Tani itu, kalau jadi sejak kerasano help klaimanten. Kamu tahu apa ang, jadi resapkan ni sagapa, maybe resapkan apa, just klaimanten. Musa sekai tu ni tadi orang belum kaya mana no, apa proses ni kamu very bagi. Amen. Tangi sen apa hake relai mana mungkin sen hamzat lagi. Amen. Kaya tu tangi jisu nak rekah jadi life for. Hamzat yang keren dari kamu. Hamzat mana pun jisu nak renable. Amen. Agar cuma tangi ini dedicated ni kai tu ni bagi berhak seorang sen ready ni available ke sen kai tu nak hamzat. Amen. Kai tu semua hamzat suka. Abu ni bagi na besar jisu nak rui praman punuka. Hamzat pano punuka. Amen. Tahu ciri kali zetamani maybe rasa bukan bang musasuk. Abu sen tahu. Tamma Friday, sengkai terjadi tu hamzat pani ba, apa same kai tu semua hamzat ni, sahas orang ring pulungan ni hai. Cini kali tamar orang bawa, kai tu semua hamzat go, apa cini orang ni kabu, ongkor tadi nago. Amen. Haleluya. Buji tamar ber, semua tension pro zaman lagi kolok ke, ini asal teh log out pasang anglaka, pada sesuatu tu bahasa lainnya.